Пробиотики и пребиотики – это сбалансированный комплекс, восстанавливающий структуру кишечной флоры. Продукт способствует росту и размножению полезных микроорганизмов, улучшает метаболизм и функционирование пищеварительной системы, регулирует баланс полезных и вредных бактерий, оптимизирует процессы всасывания пищи и усвоения кальция организмом, нормализует уровень глюкозы в крови, а также показатели углеводного и липидного обменов, оздоравливает печень, укрепляет иммунитет, повышает бодрость и энергичность. Kızlarga әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Olmasa сұлу қыз ару әйел, табынып еркімдермен таласады. Көрім тал көркем сұлу мүсін, көргенде қайранға күйіңсің. Мың ақын жырласа тіл жетпейтін, бұл қыздар жаралған тек, бұл қыздар жаралған тек сүю үшін. Қан алмас құмарың қарасанда,